Hello everyone, with the Shārum season 2 sponsored by Kasar Hill Store Hilly. Welcome Sadlaye. You make up on the Shimrah and Sakmine. Yarigdonga, Sharla Kaina, Pamthing de Sangai. Achu guess introduce Musaranka in a live gaka introduce Sangai delay. Introduce Musajaranga, Natum Koshanang, Hangaidle, Chiva, Natum Zingum Trada, Hatamli, Kisasakla. He can hanen shida achu like the universe and our destiny. He zingum chada aka nagapine. Awe amina tanzat right now. I pali now ne. I would like he go author he ashava aran ranung sakmine. And the zingum hakum nuidle laga. He had the lyric be shock high genius lagni the hangai laga. Tangkhul, one of the youngest author the hangbai like he non-fiction book ne. Hili awi ka phaningai na universe itung obga thui kala the hapok kala ka the batang chiwi awi ka phaningai na awi viewpoint ne pi shokai lyric ne kala hili factual la thik zang le jane ka lyric hi kana lak ka pai especially student bing wang na kana lak pai lyric ak na sai itung gudong na gadom khami awi talent hili gadom khami sada lyric hila lo mi search ji hangai de le ye hi Amazon le la online in samhang pai kala Natum Infal kal Ukhrul Consumer Club nala ishili context hami pare lai rekhi ning changka ning share achu guys introduce hami okay musa chawrang laga natum ne han khangaya kana pau kala news kichi kala media kichi malai sashiba itum ka thada office harakle ji han gaidle jening sunda achu guys khani hi journalism field when invite side the ne career sada Addie Chiphang he Ukhrul district Working Journalist Association chui president sa da klene kala Hunphun naw ne BU hi ne hu Shillong wen kup sangai ne kala graduate hi Manipur University wen ne sa ne ni la kaina he will feel article ta ka pi laga Tharashok kai ne yari odram la ngi kai ne Ukhrul Consumer Club chui chilila athumna odram ngi sa ne kala NPMHR Ukhrul hila athumna form sane juwena odung register hava man the article kapi man da ahe honda media li bazang khaine Sangai Express la ahe jingum thada ka odram thu sane kala arirui freelancer sala ga pamle kala tom TV li la odram thu da khaine awi journalism field li jingum magda phanga satta khaine and senior sala ka hi odpam senior sala ka experience sala kai maya na khane kala ka khania sada Lester Makang ahe Ringui now ne ala nila kain kaina WhatsApp kaine ahe 10+2 kuplaga footwear technology chili course sang la ka Chennai li otram thasai chuena ahe hanung ka journalism ba satthi haine kala ana hida da satthi khai ji thumang kan khna khang sadle ariri ahe District Correspondent of People's Chronicle. Dongana anili welcome sakui say achiva aniwi experiences kala aniwi journalism field hiwi skill kala ethic matang ni khjan sang room say. Dongana anili welcome sakui say. Hello Eddie. Hello Lester. Remake up the ningshinai the new on routine lang la khai on route ne but still then ishin invite ka tharan ni ne mathan tu atam ku shock la rak mi hi ishu ma warin phanai ni shinai da hangai le ana re makeup ta kharjan mathang mo sa ba la re makeup ta nani li shimai ka thai ngai de le yari bi la theng sangai de le nani we kharjan na sa makeup ta Shārum Meiphung Production data chances ka bi na listas ka bi new show ngai ni shimi ngai ana ni shimi ot ka sala banga ba mai nu me da detail ne ba hang wa re da don't hang by the link to the deal maker, Jadai. Journalism, how to walk he, Itumra, how to walk journalism, Tamaka walk, UN house. He in America, he Itumna, good at inspire some of courage. How to walk journalism are under Itumi, good of now, Tanasasa. They put good of now, what is some man like a Naga people movement for human rights. The Ukhrul the Primosa, the Yoga, Jidi Bolios and Ishibi Trupna. NPMHR reform sabo ke ju the consumer thai Ukhrul thari da rate fixation malai thu ai thu khida bing hin aman bing hin da acha wini khana ni so khane yang bing hin ta I thu ri market hi miang na dominate sa da tu wini khana ni pom khae na I thu mi ta kai da sa shikrang na liquor dam ma ga ni ne consumer hin fa chara ni je de je ji da wudi thu da consumer hi thu mi I thu ma pam ta ka sa thu ai rai jo da
consumer li thum de form sa ga ha khai ni che ti sa ba man de ga issue hi dum ne newspaper li sang mi san article right na cha za man le ga issue ga na khmya ga da le over ga issue yurwi issue hi ka dang ma la mai ri dum ni shibai bing na ta dai thum similance de chi ka bong hi ga dai ngai sa so no ni ang mo phum tu ga dai de hi dam da pai ra ja u da ta ki sa si re na lai dik ka bi hi da ga sa ga I thum ma ba mi journalism ko hi ma sa na ja da bu si thau ga da hi thum a bi expose sa tu ra ja u da article ji po khai I thum dai ra ga de thum issue hi human rights violation ni ma dang ni po khai ni je cha da I wa ma na 96 adam mi di adam ji madam gi ya kai ro da ha le sai o hi Manipur edition English edition khadi ni ba ya ni cha u da shi na invite sau ga da shi di singum ku thum khrang da shi ro sai ji sa ba man ga sangai hi 2000 ni hau ko da shi a shi ni invite sa ro ni cha u da shi ni invite sau da shi ba ri ba zo jai bu ga shi wi 11 years shi da shi wa sa rai ji di ga sa ji di hau ko pok ri thum ma journalism hi course madam sa thu gi da first Ukhrul Correspondent and hau ko ni ji sa ma man ga thu ni internships ta koi in-house training hi sangai ri ri koi ma man ga 45 days ta hi in-house training ta koi ji wen on the office head office re de sara ga sara hi laga ji wen 2011 adam mi I khar do own publication the don't conduct ji publication hi FRP sai na abu kai sa mo ga sa but 2017 last part hi Ukhrul shift sa ga 17 18 and first part of 2019 hi adam mi Ukhrul chụp bằng sam and technical program and chang kon lim sa ro but still then like journalism is part of me now already since 25 years running human profession ne jan si thau gi da freelancer gar middle aga ri da lang mi da tom divi ri o chang da ga she ne hi na 이 송에나 리메이크업 더 Meiphung Productions di English mi 이게 다 이들이 이 플랫폼 이 어린이 나다 그래 또 세고르는 가나가 바이 중국 선방을 지고 있습니다. 때문에 그 아루이시 호스트 바브는 항해를 이 송에는 이 저널리스트가 사다 하고 복구지 근데 이렇게 이 저널리즘 미닝 장라군 제가因为他的店没可以呢，一下把了 newspaper 去把那个类些，这样的 newspaper 去，因发的 first 个说个东西，可以freedom the freedom，这样的就会提里Manipur Express 这的。Ari Sangai Infra Free Press bahi musok nang buka murum desa sa aja. Jadi tadi subscribe sa gigar sa kai na la pa la kai tiap mai kata da I we interest pa jin I high school ni le sa ko jadam chile. Ni la da letters to the editor na ta ta I no. Yang ta da poetry na ta da ji ta da I no. Da I interest I da le ra sun ji. And I plus 2 ko khai thi 이는 이사가리 저널리즘 트레이닝 바오르도 그 항에 내서봐 리스키 살락하이 프로페션이 되나 뭐 방석 나이투 근데 이 바보 와가이 히다다 지점 강나이 바히를 쇼나이다 강데이디 콜리지 애드미션 쿠키 크라사 살라이는 correspondence course 에는 journalism में तब कोई कोई है अल्लाह में होत ना आदि लगा जिबाजी ल success में सारा चुरे इवै आउन नहीं न सा साइड है न 2012 फतम हिली इवै निंग लिया राजन लगा इनो बस इथों में local ही newspaper house मलई में जेना हिया करन सा खाई फा में रे A winning region is so good. Ukhrul Observer, the local daily yaka. The other run, she the Sasai. Got the day to me, the infrastructure will cover. He jungle, how we done.
他的 survey 公司的人是他的拉等还啥的是，可以为咱就是看他可能，伊呢第三慢慢那个一些 editor guild form 啥子，这里一同了 editors 个东西 Manipur state 个东西 editors 个东西一同 meeting 啥子，这里 editors guild 的 form 啥块的呀，这里一同的把这这里什朋友去个啥子呢？Infra Free Press 为 editor 把这了，一里了什朋友个说，一些 Ukhrul Correspondent 么来呢，更多的他老的这里因为，那的 first 因为state 为 media press fraternity 里为 interaction 这里是他的好복지呢这把这里因为帮他的 stepping stone 那个啥的，他的就为了 Free Press 里了他的3万那个就为了一个会员包里了吧，这看他的一了。雕妹可以为，这里话讲，可能这里么话讲人可能因了，雕妹 article 他 contribute 啥开些呢 ，recognize 啥开了来差不多，该可能样，所以呢，这里因了 infra press 里讲那个其实啥，就他的雕妹可 recognition 来开就为呢因了闹的，偏南跑里了话讲了他的 accept 晒，所以呢，阿瑞 people's chronicle 里Rungsung的进攻，就新一他就来了。这里了他的，啊，他们的 ready 他的 accept 少，他的，其他的 class 上的是那个样子。你学那你为个他的 journalism 你那正好个经历是每个学啥孩子呀？那一question那他们还能个一里 curious 啊？那你还就 dress code 我 zek 了个啥这个？Interesting 来着。那就在那里啊，Rungsung就 click 啥子的，那你他那个 zek 了个啥？这对是你跟那就 uniform 个。这个安排，这个来啥就不得，这新来着了，就大概的 ，OK，阿瑞journalist，阿瑞那你呢？他个他的绕子子行爱那个，那你来看完了，那你有 dream 肯定来啥个？Leicester 那么的，你来看完了，你上哪个那来啥的？行爱个，那啲那个你来看肯定 dream 来啥个？我们那个 hit 真爱啥风格呀？他的 journalism 是起了就不太上的。个阿那个啥个么就讲那个一头 interest 的历史呢，这个名为 issue 啊和那个一条，啊，把我们这里科技的 problem 那个一条，一头米，让他 emotional 上，他的一头的 adapt 啥子那个的 introduction 他的，但是现在呢，个 journalism 起了个他们那上面下了不下上呢，个一个的 just 他的 access 啥么么个那 magnet 他的这 issue 这里 interest 个呀个意思，就的他 highlight 啥个，他的一拿等好了。一同为有路一修也很，有路一修那后头，西北那个等哪的很，米的一个啥的很，像多着啥的很，he个他的海外产品是看是很零的人算的，就我的一呢 journalism 的一个拍法呢，可以为 interest 把他的我个啥子样子的 journalism 把它很上上，但他的业务就可多he decision 可以给那个网上人呢，可因为把进一定困法还得的很来。Hili, journalism, there are different types. For example, professional journalist or citizen journalist. The type different types. Like jinaki or the root size. Like thingai legend. Nani nala shumaiga. Ada hili types of journalism. Like there are certain rules and regulations, ethics that as a journalist follows. Hagi jilai leya. ठीक वो ले ले के जीवन चाहिए था ही वो mandatory पुंगने न तुमने ही अबाई था पुंगना के चीज़ ला शिमे के शेयर सांग संगाई ले अरे हम ये digital age साथ हो गया digital वे platform है ना ला ये तुमने kan kena cunga middle ले जिबाबा ये तुमना news के जितरान दी news से anybody ना access साबाई news से बा Kari pada kang dhala hili citizen journalist ni yang hila atom dala atomui role la chung khalai ba pame atom di la online we platform hili atom la Facebook di la pai WhatsApp di la pai atom na kasa thai pau ji atom la disseminate kasa yang ji tada yaru ibang kan khang le chung khalai zena
락 송항 로지카 아톰나 지다다 사득 레제나 이톰나 even 이톰 저널리즘 사나 먹thấy information이 라 아톰나 브렉 사그링 바자라 지드란니 톰로 요 리다다 속들레데 그 뉴스 바지 무슨 살바이 멈춤 살바이 이톰리라 오차한스 양 다다 이톰나 그 사이가 레이 사지 이톰리 지나 링리아가 클릭 상서 그거 아이들 다른 뉴스 바이 follow 사 다가 사기 자이데 그 지바지 덤리라 그 사한서 까그래 그 지기타 덤리 뉴스 막함 송힐레 이톰리 락 송가 바지라 소셜 미디어리 다다 지리지 다이리지 더 미발리버 쇼킹 살락 하이 다다 포스트 나우 때 너만 살rel라 쇼킹 살락 하이 인포메이션 지상 바지라 제니 동다 어텐티케이트 사과이더 이 동다 트위그 파트란디 even crime ka thawi ki khawi related incident di police center do ba sung do mathai salam wai chitla jena itam nala authenticate masa paim do fake nedel khang ma hang paim da pong khali chitham ra khali chithang ba chitla kai tam authenticate masa khar chitran di tam news follow mak sang wai ara thadai na hili te mai ka 이위 송에는 시어사카이 바바 아르혼위 디지털 플랫폼 힐리 tum나 그동안에 액세스 사 바이사우기더 히 그파 봉에네 액세스 살레네 그래 히네라 동에 가서 대야를 방군 바카이 지기타나 속바이 찬스스 레이 그 속법범들이 덕후이 내는 이 덤나 traditional journalist being traditional journalist or professional journalist jebai thumi kujigitha well established media house ka huya jingli thumi sadakhlai ibenge tada mainstream media li zaktakhlai itum journalist being aina citizen journalist kujithandi citizen journalist can be anybody okay jibaji ba inala you will smartphone ak singhai I can be a citizen journalist. 그 이동나 대마이카도 대기지 봐봐. 그래서 바이나 이동나 mainstream journalist 사다 잡덕래 hil라 이동 not necessarily 이동 degree journalist with degree 싱풍가 지도 몰라요. journalist with profession 힐리. 탈라게나 하고 그 이위 experience에는 그 항네 그래히 even not just India across the globe, the journalists journalists with background makhlai kai ka economist kai ka lawyer yang kai ka educationist the it depends on the individual jibaba ili depends sai je in a journalist sar 그 journalist ayur bu chung khalai di baba journalist la ka ji tha ba text li pom la ko sara ka ji tha ba field li chatra da iwi ta ga ti so da ina hi ba hi I tha ga hi journalism course ka kui pha gi jai de ta ka kui lang ba yang ji ma kui sala la ka ji tha ba media house pa hin la mandatory sa khai la degree sing phung re even the qualified cycle thala na degree sing pure ka thanda chu degree koi bai enhancement chak min ba jila ali chok cha khai thili ya ching thala ba pam kai na hili da sammai ga hang hai ba ba idom media wi ethics li ti omai ga citizen journalist pingli la ya songai athumli la sangai ji ba ba athum curiosity kle gla athum activity ba he atom na long tharang ina otsadli jingthala itom na sampang yang ti omai ka kikra itik pa he itom journalist ping nam taira ga ni itom na news report daily itom na news report ching da kle hili itom na follow sa da kle itik basic ping jiwa itom firstly itom authentication he itom news see authenticate sa da tar sa pa hiba the basic rule of it on the authenticate sara kala
itum na write up kami hi itum hi thada personal opinion mang samre ka citizen journalist pin sa de chung khmai na awi emotion je na awi interest na thada ka bi chung khang ba ji ka ji itum journalist pin level ji acceptable sa la itum ba views ak sok tak le ji li itum da observation sa ki ka sa la itum asabai na neutral na di khoi sa baga awi situation sok tak le ji li itum he sabai na situation ba ji ki ka solution khira khwai ki ji ba ji li chung mai focus sai ka tha da sa kai solution khira ke ji ba ji yang je na public interest ai na sa phra je na ara hi ji clear sa kai thili in ara I story actual story ji right sau we ji tran we write up itum journalist we write up live itum writing style he kra kha pyramid inverted pyramid te yang pyramid ti A-shaped triangle da ka itum journalist ping we inverted pyramid ti V-shaped triangle yang jibaji follow sai jibaji na main important some up ji main point ba ji na at the top lim ni ho chen activity that in order of importance that he say then citizen journalist ping li la sabai kha itum na deu mai kha follow sa da play basic ethic ping he follow sa la ka sa si ja atum da sa da play ji li tham kha da thum sa sa pre ji ha ji la ini journalism ethics we madang define zaro jinje in this imperfect world of man and unknown just people practicing different profession totally forget the god of ethics in most of the profession whereas journalism actually journalism is not only a profession it's a responsibility and it should be considered as a mission also why because journalism with responsibility he hagau with the he principle level principle follows up principle ji khi ga itum sincere opposition he wa sincere opposition lang be itum be aggressive press the car sai he in good term in good faith and only then the guardian of democracy is there he journalism we use it because you want it journalism we ethics is itum honesty the la sai we interest we wangai cover sa honesty integrity impartiality well balanced accurate software it will be fearlessness he challenges with ethics journalism ethics so the itum na khami than bo khami ji than journalism ka sa ta itum discourage sa ba ni abi zekta kha ta itum social media social warrior really kha atum social warrior ba hi ada mana news day social media re upload sa sa public domain ne action than he journalist winning to be the awik shwa ka ba background history ki blame he present mang de future tense blame na okay nang past tense blame present mang na prisa da le ya really confuse hang sa de je na jima thang sa lai social media sin ke ji ka ku shok ka zang thara kai na yo la lang with the he fact verified stuff ji wi khang dei ji ni ba journalist ka na lai ka ni ba our fact ji verified sai the projects are proofreading Shārum, the meeting the bagage out with the checks the proofreading the presentation committee. She responsibility. Chow with the Yarwina newspaper his book Thabai social media just the one bullet, the capshock IG responsibility. The social media Yarwina responsibility with that. That she Yarwina Pamda way, goodbye individualized lang media in the social media sing the clear sing the pai means the adjustment ja we individual perspective whatever pa ni kha no kha thai ji ro ari ni journalist ka na yi da le na ma journalist ka ni da le ji khang dei hi ya ri ba na thai pa ji kha like publishing house ka na traditional news outlet ka na shop da le ya ba singum tham ko wai sa ji da even assembly ni ji ko shop pai it will social media
jiva unsolicited news mana oi jen khangdai ji adik ni wangdai ji ja le ko lang me da social media we involvement hi jumna gai hi we bag pha ga na da ra chi arui traditional ithum khide bi journalism professionally that overestimate at the short span of time and underestimate it in the long run the reward kita hi le da khre ni chi chau with the exactly media ji hi ara ithum social media dong na media jing ni le para le pa me ka ki ka the media khmi or sa kai ji defines how is a vehicle of information and opinion ji ni ji media hi ji jang sang khai collective journalism ji jang khai ni ji chau da kisa kai ba thada out of curiosity or thada incident ji ra sho ba da the da sang ni ai le ba me ji da ji tum da deny ram sa pai ma sa kha hi yaruina ka thaya tam da ka ji ka frequently asked question le ara he social media ri has to click that to ko ji ji da le ji ji ki join ra hi ri ga ba ji ji ka man ga mi hai mi ram le me ji whereas journalism ba ji the pinpoint sa pai le jo da ethics ji ji responsibility ji to fix sa ga le line clear sala gain hangyer mathai in mathai ba thik la thai le the types of journalism ethics the rules yeah chili na new really in ya ka facts you have to authenticate yeah meaning that as a journalist chili thaga ni ka tha da ensure sa new information khale he ni paw sang phang le ka da authenticate sa le le thai ngai le ya i thomoi atang tiom mai ka hang khai tha da news authenticate sara ja kai thumni source pa ji ara pau ju ya ti sure the information ni thumni sam bang dak le ju ti sure the thumna dai ra ngai na source ji apam ji ga ji ba ji thumni khang jai thumni news writing the rules like la 5 W's and 1 H the yang chili ithumwe yaru in the incident na khali or chota khu bang thai khang ni dong ji 5 W's li why where when who how are we why gender 1 H gender how yang chili jam chu khai ni la question ku dong ji yaru in han gi ji ka tha how ki pa li ka chili ki ji dong ji chili jam khai ni la jai nei thumi location ji ki incident ji ka chili so kipali so khau gi ba hi thumni source pa ji I thumna source pa ji track sa ji ni thumna janam sa dai ni ba dia khana pau ji thai re ji la kali khle ji ma thai thu kha ba ka thai ji wa ti shu dai thumna relevant sa make up ji janam sa da thada crime ka tha wi ne ji ka police li sa how jimning ka even long now bin bi la sak by the jigta we source itum na ji tha the track sa la until and unless itum na ju we substance pa ji itum masam phang nang ka report him ma siam ji ni itum ji ba ba hin na aram ji dai ri ji la ga akham te ha we na itum na source nya kha we na sam ga phang adi so the report file sa ga akham so khau ji da so khai thran bi pau ji ma mu sung la sa ga ji ba I club the sacrifice ka sa tha ni the suicide ka sa tha ni is the professionally ji ko jena I ba I to sa pai na I to authenticate ma sa rang ka ba I to news sing ma sing ma the ji tha de I to ji tha de sai okay mai shung la ga edin la hang he will feel your profession he you have to be very honest less than the mention sad le are digital age we sao social media we powerful ka sai ga le the hin la fake news la tik la nga yaw pom le hada ari ka thai na ni na mention sad la ari thada present we ari sang ka thai je na san thada news le sangai da ara chi we ka thada ra ka thada shokau hi thara ki chi we ki la ma thai tu chen hi la na show chi phai hi we thada disadvantage le ba pom de le ya the digital age we ya my hili akhanara tada issue Ukhrul aina asha hangai le Ukhruli ari nani class at le nani we publishing house ni sada le it is based in far yeah Ukhruli janji we la challenges tik le Ukhruli district akasa la ga publishing house khale ba tarka sai de khuye
ada itu opinion de jen hilima later de klei atang la nan la try sai Eddie la lesla sa pai sai ka sang ma sa ba ga tu de ya de ji we challenge ki ba na ukhulima later ji ka la challenges de ki mai de the new experience that he should sang ngai de mai harui mutai ra kai da Ukhrul district headquarter ini Tangkhul hiak kami ni publishing house ka makli da ko mar kai wa tsaka kan mi na yang lare ba bu hira standardizer kan ku ka itu mai basic atama thi shu da ta ka sa hi ma ba mi makli hi mai shi ni wa tsaka ke je harwe ki bu thai khoi da mu ka hot khna hi ini mara ra ko ju hot na kai mất đi phá xí đó publishing house try sai ka dùng ra hi sang the system sa hi khiwang ra ka you take the first week it will be being arwe news ka ba hi ba tak jadi ka ba kai ka ping hi na ka ta ka it will subscribe sa mi go ka dam ja ta bi sa hi mi jok te hi tu mi main sa ka ne ji news ba ba arwe ba hi ha no ju ja news sa ba ba akha mai phali shock da kai news chi ukhrul shock pe ki ka khang de me ji ka mi ba hiri da lai sa kai journalist bu tiam na stop tik le re ji jab da sa ra sa shak ba kha I thu mu hiri ka tha re ji news pa ba newspaper mya ka da pa ko yo da ba ne mi pha thu da share so phai sa ba ba mu zam jab da revenue hi mu lai thu ki da publishing house pa ja system sa ba ji da jing ko ma di phanga sa ba da lai hi da divisit sama semua kerja kagian kaya ni, kerja dah, macam bayar dan rapi kami semua ini, bisa hitung sangat tu gitu. Jauh dari ini hang macam itu readers pun ada, readers pada kau wedding sangi, lagi bah kuni dot pergi dah, lagi bah newspaper kau wedding sangi. Lang beda itu mimi pergi dah, awareness macam media publishing house kan kita ada run sari kerang kerja, atau integration sana. Jiwa ngai nak hot kenapa mau hot kenapa ni tak pernah kerja, mana hot nai ni, kas sukses sampai liter. Jadi sampai yang siapa itu mungkin individual item sahaja sahaja. Kisah group na board member sendiri juga. Matara kena mana yang sengai. Hi Tangkhul dong apa ini? Kalau kita newspaper map of tu map jadi Tangkhul jadi semua. Aci itu mana? Hi media house ibang buat sahaja hisap itu kecung kali itu news dong export sahaja. Itu mungkin tahu news pahi musok setengai dari itu mungkin mang musok setengai dari. Kah hi le share sahaja itu. Jauh dah sampai ini je bahwa publishing house agak kerja dengan saya ke hi yang ini ada fakta ni dah hi model sih hi lepas ni news mana itu pilih ke nak pemain betul ada ke itu hi le publishing house agak kerja dengan saya je yang ini ke fakta ni je mana tu si dah itu ni leadership thada maklai yang ada ning kesang kabat Chiraga uthara kare tada subscriber bingala payment adam jada makni hil factor haklak khaya khane chena ithum publisher in hui infrastructure makle ara printing machine hi leida khlai in hili mai tamba gui nada athuma web printer in sada khlainda dei thum hi web printer jilan ning ko offset printer hen dang dei thum ne hiwi service itu na kikra satram di monthly dada kikra itu ni deficit jat somji no chitram di itu ni dada loss by na chumi shon how itu na media house ka sadaran satram di chui even hawker basunda kajija wi salary now hi semi share laga ran sada klinda laga jili income hi revenue thada generate musa tu ka iwi source ya pong khang te a khaina ada kushu ka cover up sak vai ta sa laga next pali make up sak vai sa ka mong dal fonda da deficit cha chanhau jing tha we na itam ni da survive ku sak ter yang hi hakla be ne challenging salah ke yang me kahang hada terka basaj ne ya publishing Ukhrul district ali publishing house mag le hi ba da ana Eddie ne khana da mai shi ji de yang na ka
mainani na share sa khai da main challenges si readers makhlai subscriber makhlai readers makhlai hi da ni opinion ka da are digital age ta khai wa ngai na ka chithai na la maning sa chikar hona to internet chili da yeng rock sa da chu wa ngai na ka chitha wa chu will contribute ma sa ni le ya chu will zang ba me bang me da khni thot ping hi atum hi lai ka pau happy tish man na le thidre digital hira zang jang og da phone ma ngai ni yang le atum mara even atum textbook u har ge ne da chu happy tish man ge ne ka ja newspaper hi le sa da chu happy tish le sa da je ara thang zor ji da ji ben sa re de da hi atum ni ka thare grace sa ni gre ji jang khat pa ba atum lai ka pa ri le grace sa fa ji ko ji ava ava bin jin da news pai da bang sa na ji ara ko da ko ja suita da jana ada ina she help of the international na like the universe and our destiny da so ngai lak chit la ka ari khang da like pa ba tik suita khain da hi na lai thu knowledge to skill tik video sa da le ni le ya like ba le encourage sang ni chingum tha da mang ga like bi kai da ni hung de wan inspire sang sang ngai le ka hi tha wen a hi national ba hiนี่คือจึงขั้นนี้ถึงการถ้าเป็น newspaper เลยถ้าเป็นยังเทพพวกกันเนี่ยคิวการน่าบันทึกเลยละแต่ที่ถ้าเป็นงานอะไรที่เป็นถ้าเรามาจุดนั้นสังไงแล้วก็ชิว publishing house อะไรก็เลยที่พาร์ทก็จะที่ concern department นั่น or individual นั่นไม่ใช่สันละ as a team อย่างครูบ้านนั่นก็ใช้พายก็จะที่ถ้านั่นชิวบ้านนั่นเรามาจุดนั้นสังไงนั่นชิว association นั่นเราจะนั่นไปเรามาจุดนั้นเสร็จแล้วอุครุลีjournalist aga sada le challenges ka pai mani mre ani thun lag de ko thai ba de le ka hiwili anung ni thun thai mai da le nan thun outside ya chen hiwi ara ukrule as a reporter as a journalist ka sa with challenges la de share sang sangai le for example within Ukhrul town live na thun thada ba bai ka outside Ukhrul town khurda villages thali thada thum coverage tha ba khu challenges le pom ra chen hiwi khimai ada hiwa just one thada tot akane in mention sa chen ni na share sang sangai le 이통 really my challenges were chung khale chi ba da itom na part of our profession ne da khui pam itom accept sai ka ari itom na daira ga na thadai itom challenges ni tan make up ku ji jeli da itom ni ya ri ba na misunderstand sa ba he he itom profession really tan tak kai akhane da ji da kui ya itom na coverage kui da klai he ya he we confusion ni chung ga lai ne ya ka ji ka tha ba even advertisement ka tha ka sangai na tang da free na sang bai ni ga ji wi la lai thada ba ga thai ne purely that out of ignorance ne yang chen ka ji ka tha na advertisement ni bai sa sang da klai hila ai correspondent ba hin free da klai da ka ji wi mindset la klai da wa pa ma yang ta itom na challenges je kha ari thum me ta da daily thum na what sa da klai wi lung le ji ka tha ki ka ma khani ngai nei thum ne misunderstand ka sa pa hi ta da chia khle he re ji ka tan da ha ne yang ari itom li ka ji ka tha na ka ta pa ma khali program ma kha sa gi da lai je ne itom ba li ta da chu na thum na ra la ka tha da cover ra sa ro no ku ju expectation na kha aming ba ba ma hang ge kha kreli 2000 kya khali kha I infra free press li pom sai 풍열 리 그지 타 organization na ka event na ha organize sa jo lagar itum hini ukruli base sa le itum de information ki khamara ko ka imphal li si head office li invitation program mi heavily executive editor ban ko saka sa jo ji ta da si program le ko no baw lo ji circle li le de yan han 풍열리 아톰 우크롤 제가 아톰 풍열가 풍에 땅가 기름 빌고
저는 다서다가 아시고 힐리 미말레이즈라 우크룰리바 제가 어스카 다글em 때문에 풍열리 살아야 시리즈 다다 하니 제네 서 우크루 외에는 우크루 헤드쿼터 외에는 풍열 히버 디스턴스 다다 60, 70 approximately 다다 지다들 이렇게 제네 지버 이게 다다 봐도 제 제는 아나 카인다 시 executive editor 봐요 육 지다들라 어스도 다가 지엄마 다바이머라베 아톰도 스폰서 사를 이즈르지 이 따라 저거 이 방가리아가 그런 얘기진다 내는 이거 지엄마를 하면 아스 지엄마 다바이머를 한 지기타위 이 돈마다들을 제나 이 돈발이 야리바는 misunderstand 사바지 지기타바지만 익숙하게 지다들 대우라 가이 challenges 지다들 Erida na hangsel isi tawle se langsel ada me journalist ang sa da challenges yu chu lai la re chi face sang da li I thumui ot ni jaw gi thum sa re kha shiwar mu rim da ra ke na yaru wi confusion ke chu li da ba he hi pa he ba jing ha se yaru confusion ji hi ni ba ari hang da li da da ba da ra ke na ari thang ni ukhrul journalist bi hi da face sa da li da key raise ga any program le he thran like Ukhrul down or we shop that like item crew arrangement transportation arrange sasar ka outside Ukhrul ba hai than ba ji item bit kan ga ba sin jaw with the by transportation the car sa ho it the transportation ba hi organize sa da ba shi in sponsor masa ni item da ba phur ji ji ka sa ni ji job ba ji ja lang mai the publishing house da da itum da hidi hiring sa ko transportation ba da publishing house na ha ku da ma mi ni to jam jaw da itum ba ba chi ba chi itum koi bak zara jan invite sa da kai ji na chu ni ji ni kha issue ta ku ni contact sa na ba ba ka program le ka thna phur chu question ni le jan ni ha ngai ba ba invitation ma le ya kai thu ba phur chu question ni chi ka athum na ya ri na ting da ba ba hidi program ma le sa da jal Shimrah chi ka da claim sa hai da ka pai chi ka itum invitation le kai thu ba da thai 아톰 더 바우미라 그 이tum 뭐 가 가지고 지이tum 추리되죠. 그 information 내 그 이tum 와 프로를 지는 래. 그 like sudden incident 나가 he didn't wake up 고 그 바지 invitation 이tum 뭐라 홀샤도 이tum 오시 되지. 지정을 사고 되지. 그 individual group society 나 organize 하다 조지리 이거를 사품으로 정을 사다 말아도 바지 question 사. 알라메다 outside shock 그지 히야 우리 밥다 먹는 나이지 봐. 아야리 쇼크를 얘기하더라. long now jiga khji na ta ga issue ati shu da jo ati shu da context ati the context ati li ya ri tu na na da li individual level ai nam cha da union association ujja through any to this ati si da kai tu ni da kzi khoi ngo ga ta kai da sau se kari da sau se ni ujja da ta da li jo ja je ni pa chang ya ri da a hi da ba kha ji transportation yo da media bi na paisa sai de paisa bo ti man sau ba chen da mu si ta sa kai 아니 지 일랑 한레들 레이 산네 너네 그 웹사이트 그 아니 outside Ukhrul na thumba ba aru jam Ukhrul basinda Ukhrul jeda Ukhrul district jeda chi district chili neighboring villages la jangsar kai nei la kai huge challenges for example transport ya apam tai da refreshment and hobo da ke shak zaina jiga thotak news cover ba sari jiga na thum thotak ba jang la jim za la ba jang gis ne e jing han ne de lek san ne jan chi tha ka ba incur ga sa ji to expenses incur for example transportation jiga na thum publishing house na ba hili mang ran mi thura ai ga ji ga tha ji le ji han jan tha ka event or any program outside Ukhrul town di le ka ba ji ba individual or event host ka sa incur sa mi ka mun ga hi na thum na ba sa ka na shi we publishing house bi na nan athang wa mention sa yang publishing house bi na ba incur ma sa mi ne da ai ga hi will challenges ka ga na ta ga ji expenses ji ba ta ga individual na thum na shok ji la ka sa na rui chung ko mai da isi Tangkhul la awareness pa ba lai ma man hai de ta kui ba ya de chung ko mai out of town even sa ka tha hi town we na kan chok la sa ta kai ka tha khu di sa da kai chung ko mai ta organizer bi ni thum de gari transportation arrangement ka tha ba bi shan ka big bon ka tha
지금 다 그 사람 삼이 대랑인 거 그만 다들 사삼이 해래 다들 뭐라 그리 이듬나 잔점사다 그 럼마한 게 이거 가리 탕크 방도 이듬나 가리 나와가지고 팅그 사파가 팅크닝이 하이링 살고 와라가 프로그램 지 커버 와사이고 한국이 기트란디 다다 가리바지 덤다 팅가 사파가 왜 이제 가이가 팅가만 갑니다. 오케이. 지타라 더 속이 거지 때문에 거의 덤다 지타 지리버 기금 담내도 좀 보겐 많이 해는 거 내가 사다가 뉴스 더 커버 사부 보면 더 지타는 와이 그 더 중국매버 이벤 그 상탈리버 매저비 타미나 기업 구이바면 Jika ada correspondent sa kasar publishing house aku correspondent akas ada news anything event program ada sli covers halo jere dlen to ke certain things ada hipi covers halo hipi extra ne individual chitha leila hipa chang heba EA na suppose ina in publishing house je anyway HS ka sa dule okay hi ma mi pai nei mi pai ji da malin okay like issue da like ajon na we the song ta we phone sakar ga ba je ba interview khira so okay ji ta khai chi interview khira ga ji expenditure ba je ba publishing house ko cover san okay ta ji adam ti ju da adjustment ba je acha okay ma hila challenges ka ka sad le ji ka incur ma sa mi lagi tum da tangkhul na sir sai da program le ko ji na tu reporter ne de tum rang yi da mention sad la hi la han ngai de le ada any event any program sing tharan ada edin hang le ya da program number na tum thai ju da ma ba to da yo atum journalist we find mara to ji question sa le de le tum ne play ma sa de hi any program or event sa tharan invitation hi Hunphun kishi ga or invitation ma sa kana tum ma kha ba chitha we ka tha le da mai hi ba he ba ri ha ro ka concern le da ana cover sang sa ka pau bi da phu ni invitation means that it will like again khura mi phu ji question nam ni even phone line data le the program ni shi cover sa mi ro che de sha ba le covid situation da yin ni che de accept sai adama ri shi u ja na zat kra hi le ba official invitation ra shi cover sa sa okay situation here ga ri hom ni pandemic da hi ga chi ba ji ni thma ri ba cha ka i conversion le ni ja ko phone na wai na ha ba ana concern le ki na we coverage ka sa me ki dong le ja ja bu de shi de ja da ku go okay ne invitation ma ra ka ba i thum ji ba phu ro je ma okay today thumli event na hali idome get cross ba sa ya idumli organizer ban media coverage ning jang ma ning jang kram thai ri thum get cross ba sa lo ri thum coverage nam phuen na khui je ji le idum li la ma sangai ji idum credibility li la sa ju bam yang ga ra ma chan dam sa da in a report ji sing la ga organizer ba sin publicity ma ning jang sa ma ta da cover ma sang sangai sa rare sala khai case li ya chi da ga ibo organizer ba si di maring pha ka bai ba ka sa tha khai da yang yu ing lam ki gam le ko organizer ba sin the media ni publicity ning jang da le ka asin la formality sa khan ji sa la wi thum di la invitation je program bi da le ko cover sa mi lo ji ba je chi da da courtesy le khang ro ji sa ne ba da i thum practice li ji thai cái gì ta nó mày mà thấy bình vợ mà thấy thu đó là gì media này cái thằng tôi đi chọn chọn này cái mà thấy thu đó mà khôn gì là nó vào bấm nhá chỉ đó thằng là cái nó mà thấy này chỉ cái thằng gì đó chỉ cái thằng bình gì after the event nhá và đây thằng đi press statement nào xin được cái pha khang vậy individual really the pha rất là vậy thì atum ji ta de giro sa je ai ta maram ji mushum bu ngai ka ta report chen ga ta shin mi lang wa ba bam yang ta chi ka ta wi ta da adjustment wi tung ni la tra kha lai ne
mà thì misunderstand sắc bài là thích lấy là trong sao đó mình cái mình là vợ ai đó reporters lấy Ukhrul lấy chế đó any program chỉ thật ra phụ cái chú ninh đi lấy khai là lấy bài anh là Shimrah là vợ on the other side anh thằng anh Lester là khang đó yo anh thằng là publicity mình ninh chẳng sao cái chú mình thật đó chỉ là sao bài chân hi ari thada ari we conversation hen la da yari pin teo da misunderstanding clear sang sangai ji ka da mai inform bu sa ba ta ka sai ji ka ra ma inform sa tu da mu hong athum na marang sak ngai re da na thun da phani ngai bai da ya jana blame game ba hi suita se shi ya da khani ni ba mai na ya blame game sa de pha mang ta le da clarify sa ro ka da process ro chi ta ka sai ji ari thada ni na khangai na phap ta pit le ya mai ka hi wi hi ara ina fees mà ta nên tiếp phần hắn cái mà thế cái là ada evening đi anh chẳng ada event nào cái hall chứ cái hall cái hall invitation ada xin event nào sai cái nó chỉ ra mình lo đó or morning cái press conference bấm ngay để invite cái sao để hiện tại 우리 là fees cái mình lấy cái mình mới lấy mà chân event fees involvement hi là tiếp cái chữ structure tiếp thay ngay lấy có vì in an event cái cái gì đó fees more invite sa khaitlam ja invitation ba che ba ashu event cover sam ge ko ne ja jaw ge de ji itu media way ne any type of the right way ki key feel mam ya ne even stage day mingai sa ji la organizer ba hina mingai sa ji la itu stage day order ji itu stage ga ho now da ni ki ga now mingai de bi de ba che ba itu ba de ma kham ne ka stage day ga ho ba ne la me de invitation ko ji phaisa am za ka press conference pa he ba chiba phaisa sa the press conference pa he ba ashiwi union ahwi association ahwi mina do responsibility ni press conference pa ngai tran jidi media le ashi association media le to publishing house ba zhe sa zhe ni jaw de he official sa with the hi pa he office ji khiwang le ko maintenance office meeting so press conference ka press conference ji ji khoira lang me daru invitation ji mu khoi pai ne lang me da kdei dei any press release la pesa me press release da athum na jinian sara ga na thum letter he ni kha thran athum we proof chi le le ogida chi news article ai chani ka athum na news report ai chani ka athum na staff reporter sama pai ja whatever athum shi ba ji na text machine aure khachi le pesa ma pesa zang ga le accept advertisement okay kdei hi pesa kharam sang ko media ja写 clear 上你这个它的 in a face 上开交了了的，像它的 news 上个的你那个he news 生米了的肯定他然，该没有 face 上个会的增加，或它的 news 的那像它的 he cover 上米了的肯定他然，只有 face 上 involve 上那个记得了呀 ，OK。clear 上能写这个 news 肯定他然，该没有 face 上个会他那个增他的。the kashala samang ai ka I don't know how far it is true kami na hang da ni kiji kri ga da sha da paisa kuit le media na jiga jiba ji issue office la ko tax so ko district board journalist association li chuan ko ni ji is da kind of misuse sa ki office misuse sa ba mi ga to ngi business sa me ba le ja sa ni sa ji mu shok ba ida le ka da issue direct office ko tax ni ba le ni shi na la ka hi wi hi li ha ra he nang sin da aru we a thang na mention sai digital age sai chang da individual ina ka sala thik le hi ba as an association issue Ukhrul district working journalist association le ya hi wi li na shi member kya khale ya ji la thai ngai le ka hi li tha ka individual ang sa bi membership hi li khui phung ra la ji la nga thi ngai le hi wi na shi working structure he hi le teo thai ngai le laka akan hiling sun na kan hana we tamna individual na sa da klei ping he taka athungwe source ji ga itum na individual sa da klei la ra thik le de le ya the source ga mi mention ma sa ji jena as far as my knowledge ya in the thai kuyen dan the source ba mandatory thai da issue is manner ai ki ga san digital platform krai nei thum ni kuchun da da o thing ding sak ji media house of establish sak vai ko kana le kreli ba itu me print mang ne sa sa dam ni ba arena ku hom hi chuplak chin da te arena ka tha sing la ga publish until and unless arena ba hi tha dam sing ka establish sak hai media farmhouse farm de mo khu sa jin da ya ta da ta da
transformation ba hi itum na digital song hi chung khamai ba ho gida online di other news portal lapai ki ga even the blogs ta katha ki khali la da personal we the platform he pai ma in so bai khai no kai dam na ari blog katha ki ga sai ba personal we thung ki ga sa bung hai da jipa ji independent sala ngai na sa bai news we website or news portal ka so thran di thung ni accountability hi teo ka khale hi no jipa ba hi so process pa ji ba mai digital platforms how with other pai mai card i thum na pai la gen so ba here fee chang khang yi upfront payment ba ji sai ga i thum ni da set up sa la ga lang da da don sa pai ni da ka hi li da ra ji la ga i thum na ara khamatai above content ji ko content ji thum ni professional content sa phang ra jena authentic kasa content di dem fit sa phang ra jena I thum na ari hi ka we online portal platform ku chung khai di ara thadai thum na ma ka thai chung ka sok khai no khai li chung ka mai ba I thum na thai ta ka professional journalist bin hina team up sa la ga athum na ran sa tanam sa the wire ka tha cha yang he athum ni senior journalist India we phau bin hina team up sa la ga da ka chi ka tha objective pa ko ra thing a ching ni da ran sa da khai ni da da hi ka tha wi ja tia thum content ba hi da professionalism lai la ngai na da sa da lai sau wi da hi pa hi itung kodong hi pa hi sukhui kwai sang sangai jipa ba tanam sa da in la anybody na sa bai ara online platform ni ba na la in la da sa bai ka ultimately our content ji ka tha our content ji reliable sa le la our content ji professionalism le la ku ji question hi ra ho la je ne hi ta da itung wi bang ba hi kathar ayura khani da ngai jami transition period li zatli ho da yang ena chung kala da dai thum na mathai ba khar la leide le aru chang ba kha da so far I thum na kathai di ba content hi important sala ke je na anybody na run sa pai jaw ge di thum na run sa pa phal ga da sa sala la ultimately I thum na dai ra ge ni gi ji ba content ba hi professionalism lai ga sa ga mu sa khra ji ba je ji ta da ji ha ngai người ta đào cái gì dân sinh ra đấy, ari con thốt đi, digital đi, easy đi, advantage đi cái, mấy thứ người Tangkhul là, bảo mì hoài, independent sources or independent group website ní cả online ní cả, chúng tôi không phải đấy, hay, cái bảo hi chúng mấy lần lấy cái competition hi lấy cái đó, bảo hi là tham mấy cái gì, cái ari shop tới lấy đi, cái đó người hi mang lại chẳng. News kis da ka unsolicited news da hang bai leo khiwang rej ka are hang da 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 rest na ngai da newspaper ka are nai are nai sa da chi illegal ni are nai hi ku khui dam khui dro nang mi da are ki sa da li athum ni hi na ithuma independent news ni bai ji moi ni da li bai social media consumption ga sim bai service kara mari question sa thran any government we hakra kai program sing thran ajidi bazang me thran akhata na self style na I journalist na bar bai kha akhata we card chi publishing house akhata we card chi sing wasa la re en de imsan khiwang re ka ahin ko ne sam kha I thu we ukhrul le bar ba jitha jin yeng lo ishi association na sa ishi na police sa bai media ba hi khimida ji ahi kirim sa ko I thu so bai na de de sa kha I thu ta hono en da ho ro na ro sa de bari ban discuss so ro kan now da tum chi face mu sa bai atum hi da legally atum da kabari affiliation queen an ji queen wa sa ban ji pare maning kan now da atum da jung le de mak sa so bai lot khamra da dam ri jos ki so gai sa ji da kra shi da na mai na kap zo ki so a hi
이 좀 야로 victim이나 지금가 저널리스트 사다 지금 이제 좀 기대를 뭐 이슈를 모르지 랑메다 이시나 아르 우자나서 다다 클레이 몽니 안가바 이시 해야는 question 하오리니나 스킵 사는 거야 issue here he active member he working journalist online was other he should be she is the other member was the 13 14 guy sangai jibi ke chung letle kai thum hi mami thum me mission kiwang res ga aya jira sang ga journalist da ngi ba he mi shap yu bang shap me after 6 months or 3 years he will start to issue identity card issues other le jauda arwi khudi thot ping na sangai da ji ara kai ingress sa i thum order sarum kha se ka atum hi hi guidelines sim thai da mangai no sa sa de je di ba he ba i thum la thum na ning sang le kai thum sarum khai se ji thum welcome sa son le go je da arwi hi bi bam da le da mi ga mention sa se journalist pu ye de pu le pu down le ja journalist pu de hi ki wi ji ga ji wi ne tu sa ne ji ka au hi recognize ma sa independent na ho sa kum da le ni ji da au wang ot ma mu khu ba an zeng pa chu go sai sa ga i ji de wa sa sa i ji la wu ji invalid de ka mo sa jadi start ini shock vai juga publishing house aku azing di card sim buat saja identity card sim buat saja publishing house di government recognize at lega TIBR card issue sama macam ni TIBR card ini zang stake dari ada dalam sana dengar musim है ना like itu मेरे साथ रही itu publishing house card cimang mana ni DIBR na Directorate of Information and Public Relations asli card aku misal jadi sengaja ini ada ayat le belum sebab ini cipa cipa kerja national level ini dah jangan lesah kan kok lesah jadi tomorrow is other thing ji things like other lesson hang le ya that anybody can be a journalist ya ka are edin hangai re kya ka authenticate ka sama ka sawe kala na we card ka sing ji ya ji matang ni chen hili na da le ping wang da da hi informative salak re ji sang ai chen hi we line is ngai ping wang da kan na sad le na shi we 7 members are we ya active ka sa ya okay ari li hang khai ta da tik chung hala tam khui ba pam da le ya nani na hang khai wi challenges la tik le kala le the ethics skill ter ka sal da ni share sa mi re chung tam khui da le ya ari thum na da le bin la okay hi ara nani wi na he na responsibility kya ka hak le kya rit le ji shan wi da le ya ko phning de ba any program sa ka as journalism ki an mara to hi da pa mara kliba underrated sa ji thai hi profession hi le ji i wa ji ma sang sa ngai ne responsibilities ha khai profession a khane de shan wi la ka hi wa factly beside we have to be very that conscious la sana sa phung ra authenticate sa ra we have to be honest la hangai re ya jan hi sakla khai profession a khane songai le respect mi de le na shi team kala he we feel is that living only respect mi de le ni shinai da hangai nina he we na are shogat like new thought being mass common na journalism bak sat ngai media bak zat ngai ping de message mi sangai le ni wa kai na hi wa kan hang juga ke changkhat kai na awi ningwi journalist sangai le ka jibing jire ba itum integration ke science ta uso da laro itum sarong sa dangai ne khanna na yar bi mai khui khwai phaisa wang de juga journalism sarang phaisa wang ning jang da lan ning jang da o sa ge ji ka contract sangai sa ru politics sa kai sa tu no hibing hina phaisa ding jang ning ji sa pai de ka journalism a hu o tu ru the professionally phaisa lai de ni sai na journalist wi ka chang khat ji integrity de o sa ge ji ka mo so arui meti na kahang kilim chen sang sa de yang musonge idum da journalist sa da practice sa da hi phaisa wang ni mo ji ba ba idum salary hi arui la tin among to the some phang then idum ni journalist sa da active sa da le sa pai wi patient ba hi idum patient ba hi na automatically how leading sang how chai de ling ko son ni la paisa li sa si je phre wen sa mai re bong a yang then arui journalism he arui a medi la hangai re how we determination how we green baji for sub the journalist sa ngai wi ni ngai go chi tha da le da khle khni thot le ko khle de tra khle de le de athum ni samlage na suggest sa ngai ba yang
journalism he degree khoi phungra gchila malai mani khlai ba not necessarily one should have a degree kha mi ba ji wi capacity tung ga depend sai je mi ba ji pa lai phungra lai ka pa hining sang phungra then curiosity hi lai phungra the journalist are we quality here curiosity lai phungra then writing skill him matha phungra the professionalism salagai no hop pre jimning ko khada the basic skill hi lai phungra the general structure by hi the teo khada the composition by hi teo sak thei hi tar gar sai then the jigta we basic skill ji lai hai ko so pen the course pa ba ka sang sak nai ji pa ba placement ba li otpam ba li otpam ka pha thran di degree sing hai ba hin advantage lai third di jui bang dan dai ra ni ya ko our individual personal level lai na ba so pen reading wide range of topic ki pang sak nai every day the topic ka wen aka the thangji the piece of hit the e ya he practice sang sak nai the he the hangai okay nisla kai nai mai na da klai din ji thalai nang na khoi le re de shi sang ai are hang khai ta the you need to have the basic skill let's say mention side edin la journalism are ji ga phaisa le Morning jang vai cái gì ra đấy á mà he will responsible I think in the mention say he will feel he will professional responsibilities ka khuya ka la pura dedication sacrifice này ada and phaisa bali class ha thue ka ba no work ji genuine mas sa shop pai ya chen he let me the respected sala khai profession ne da hangai he ba ya ni shinai re na ni na Christian sa kai the new experience share sa kai ji the kana pai thank you le thik le de le ye klara the bagi ji le the new is challenges face sa da le ji chung khmai fa sa da le ji suida mai ru no da hangai na khui kai ben okay he the phapta mai la ga ot ko sa ji smooth sa mai ru no da hangai le kala wish you all the best ya kala na se association ni la best wishes mi de le ye sa twali da handmade matha mai da mi ping la corporation mi la ka othak pai sa pai mai ro no ji hangai le ning shi la gai re rapid fire question le the makeup da edili are we know we work relatedly hanga we jot makeup ke ji king sa le are we net are we line ma kham thai internet mi da line ma kham thai hi ba hi ni tu me time deadline me da ji ma ji na choi gai ji di face sa ji mani ga ku te wi wa ru ya da ro ni ra khai am le ni ba that's the one me da so tla khai sam ko phang local newspaper run sa tam je chili kapi ga pam hem ba khoi okay chok me kap to da thai goi de okay ka ning jang makeup chi sa sa cái sự dài ta đây thì phải cái điều đâu có được cái đàn đấy cái sự dài ra ở đây thì phải local what ko indigenous nó sai sớm rồi let's do cái sim mui chặt thì sang ngày đó kìa oh sala okay ta ga hi ina na new up ni ni kya kle shi le ji te sau ro ka the latest give me khai là cái thà ăn mi cái khi mi chỉ thấy ngay chỉ ba thế nào chỉ là ai cho thằng chấp appetizer long này thôi okay không sao rồi nghe sao để xin lắc lên Lester因为按照公民细胞里birthday里呢很行业的để xin lắc lên nó để xin lắc lên pass sai để test okay ta có nó new memory li rate sao rồi cái thằng rate sao out of 10 7 just 7 strong raเลย
kucung dam ngai je mai tanda 6-7 cái thao bị trang đi chứ đâu một phải chứ above 5 years phải hay này okay là cái mà is film production á sao mà chân là very Tangkhul film rồi rồi nó chỉ Meiphung Production cái số cái nào hiện cái sản phẩm ai chỉ qua chơi cái third tuổi cả linh sinh lệ thế nó rồi thoát khám nhìn kinh nhau nhưng mà chỉ qua chỉ mình chẳng nói cái là thấy quý rồi linh sinh này thế nào trong cái yêu favorite thì cinema thì sao được ta anh này linh sinh này rồi anh mình làm cho rồi mình hành thì issue rồi movie ngã show ra được chỉ làm cho rồi mình writer anh này cái pin này mà thế làยังไงlà bài chỉ sinh lên chỉ một thay chứ cả okay last question anh có sao đó chúng anh hành cảm nhận sao ngay ấy nên là anh chú ra xuống the report mình khai đi accuracy check mà sao là mình shock khai mình lại mất khi mà anh còn làm nên cái dần dần okay rất là đây thì có sao được cái tốt là hay vậy đấy vì accuracy kapat jeka as a whole in the kapat pamaning la whole report pa ji kapat pamaning la ka ang tak chili thada information ba ba tha khai khoi year changam sa dei thong ni khoi makeup ta pung chiko ma khai lim lang ni lo khai nei sit la ta pung tai la yang ara in the yi ji point ba ji am thai re ka hi pa yo authenticate sa chao khro ga ji il la teo kha confuse le how chỉ cái thằng đông chỉ là đó, cái thằng này, we practice lý cái unconfirmed reports the same nhau, okay, confusion bao nhiêu tiêu cơ, smart thật đấy ya, anh share nên nhiều honest answer mình hay và anh share cái này, Rimhala nên không nên làm mình quên rồi, Rimhala cái này anh share, anh thật là hiện là issue không chẳng sao đấy, cái mong chẳng cháu rằng là cái Meiphung Productions le nên nhiều feedback suggestion mình sang ngay đấy. Meiphung Meiphung Production hi ajira thei ni tada credit ta sai ji mai visit the click to side office ni ka tada thukrai nan sin ya da whatsapp le ji ba ba ku thuk da ba ajira thei ni ja chau da honda mai Meiphung tada support sangai ji ka hi adam ka sang hi Ukhrul li hida hi mangwar exam ni ji ache Tangkhul film ni sin ji beijing ka sa da thei ni Tangkhul film ya tam sang thei sa ni ji aje na shin he khang thot khui de la ho bo ka khni thot ping ne ya da khang ga man da ni ji hi la thai go tho da na shi wat sa hi ai ma ga ai ba hi a shi wat sa hi da ta da de wat na hi dong khai da da giờ chan khui de na giờ chan khui de tai ai thum cha bai da support sa bai sa khai sa de ni ba ga de ko shi ba ji ni shi nai Meiphung Production ni yêu ba ma ka thar mani yêu report tiêu mấy cái cái sinh đi là 2014 về nữa tiêu mấy cái thật đồng yêu ra phải này thế là vì mấy tin là ngang thật đó Tangkhul film thật là film industry thì anh ta mà khẩn đi mấy ít đồng người trang bao là thật là sao tao mấy video Tangkhul video call là số là cái product này nhá Tangkhul film industry là ta cầm thar cũng định đó cái chất khai thật là axi sao cái chủ题ang sam khai trên là video hall là đông close down sao Tangkhul film cái thời số cũng thấy thôi á chỉ thật là sang ra cái thì lý 2014 thì Meiphung Production thật là set up sai đi the sai trên là chú ý set up sai cái sai nên số đó thật là film cái thời số khi là chủ thì lý cái chung mấy đó ra thấy bao nhiêu nhá chỉ là đó nó chỉ mà sai đó số cái bao nhiêu nữa cái thật là cái bao chỉ này là cái ở improvement by technology đi là digital way actually nó chỉ là ra khang không tốt sai đó changes là chúng có thấy bao nhiêu ada quality content khi cái chú acting even acting we khi cái bên đi là professional sok mai khar da sang hai da changes se chung ka thei je na hi credit thi Meiphung Production la lion share khui ra ji hi
chỉ là này xem gì nữa thì chỉ là hàng ngày đấy là mấy không thấy bình nên là sao nó từ competition là tham mấy cái sao bằng sau này á cái từ anh ấy chẳng người thấy quy định credit thì anh ấy chẳng có Meiphung Productions quy định thế là 다른 사바로 이동 dom증을 지다 너네 니시나이데 바이시나이데 못하나 항메데 credit 뭐 남미에다 아니 달라 지 이슈왕과 motivate 살라게는 니사다 항미 encouraging word야 니시나이데 헤나 굽상아이데 니시라 가이데들 리다 항아이들레 야르리 Nishere hangaidle aring na hui khaya chum talagani from the media we pongni khajan sai re adn lester na la new experiences kale challenges later le especially Ukhrul context di besalaka khajan sa khai jiwa na thun na lang na khui chen la mathai sa la thai khui le re ji shit sangai kala itum na khui hi mangai na la matangai lang na khui la ka okay khia pongai ni tum cooperation miran kala khia pongai tum phapta miran ka chila phapta mai la ka ot sangrum se gi hangaidle kala hiwi pong ni kala journalism pong ni ning sang bing chin la thang anina advice mi khai message mi khai chi implement sa se je hangai de ye ning shila gai re de la le de yarik to de hangai de ning share kala next Saturday mara ngai nang till then stay safe and stay blessed.